Good morning everyone. Ngasidi Eikhoi CM da HAISE haiba website sigi matang de jingminase. Haiba website se khoina kramna kadai degi entry logani natraga website sigi address na karino. Ko website sigi kanaba na karino. Government gi site tegi mayam public ta sigumba maman yamlaba kano ma khogi website ama khudol loina pibi de ko sai. Sigi kanaba mayam ma khoi khangminase ko. Hanbada khoi haiba CM da HAISE haiba se khoina Google da changaga search tawba yagani google.com da changaga khoi CM da HAISE hana ibu ko CM da HAISE ni ireba matung da entry tawbiro ko aduga enter tawraba matung da sida CM da HAISE haiba website se khoi sida uba fangani Google gi Google se mem ne hana khangi dune search engine ne haiba sigi search engine gi kano se web search engine sida khoi CM da HAISE se search tawraba matung da CM da HAISE.mn.gov.in .gov.in harisina takpudi haribase kogi government gi oiba website ni haibasini ko sida CM da HAISE.mn.gov.in haise kogi magi domain name ni ko myam do sigi link se sida koina sigi link sida click tawse link sida click taro matung da ko kogi mayam gi CM koi sar Biren gi picture ge loina na ko anti corruption cell phone numbers Pirei ko call on numbers PD sida 9534795347 hai ribbon number sida call tawbuda koi phone dum pick up tawi ko yamna first oiba kainoni any time khona call tawbu matamda call dum pick up tawbire ko aduga sida khogi se CM da HAISE sida su call number se amko su PD mathak su PD sida su PD ko adu sida khoina tawba jabase haribu website sida khoina tawba jabase complaint launch tawba yai any complaint any work amagi natrage any lekai amagi asoiba kaidawba lairagadi khoina CM da complaint tawningbado complaint tawba yabagi khudong sabasu adu su lei ko adaidi khoina kaigumba thabak amagi matang da concern tawningba ko hariba thabak sigi matang sida ise khangningi natraga sise kamain tawbano kaidawbano adugi se khoi sida ko hadi haribu website sigi through the koi CM da johon giba yabagi chances to ya yamna wangna lei ko aduga hariba sigi CM da HAISE hariba website sida changaga khoina complaint ama launch tawgiba matamda hariba complaint se complaint launch tawriba miduna okay si yare haidriba fawba matang continue ko process tawruga laigani ko ado complaint se khoina kadai dagi comment tawruga kogi launch tawgani haibagi amasu lairi hariba sina khoina aigi han sida login to launch a complaint grievance ko sida khogi mobile number ko mobile number hap ka dawbani se suppose 8800404848 ko segi number ne aduga password leave blank if don't have later gadi mana password se blank thado haire ko aduga sida enter text in image ko sida piriba image e koina captcha haire khangnai se koi spam thoktana bini ko aidi fake kana se laktana bagi sigi kana se koi entry lo si kana se hapsin ji ko 59 ko D K G E ko aduga sida verify tawre ko verify tawra kanda kari haiba yengse verify tawre ma okay oigare ko adudei login tawba yabri yengase if not register hai ko 6 enter the OTP mem OTP piro hai man ko oi OTP se aigi ngasai gi aino ji hakiba mobile number do aduda OTP lakani haiba OTP se aigi oino hojik lai se 815 aduga 974 ko 974 815 974 OTP lai OTP se lab matung dai login gi sangsin le ko login gi sanga matung da sida mana pire se kan grievance ki title aduga description and the district ko mathang hangai ko hai basigi title se koi aigi aida ina complaint tawgadu bidugi title du pull up the detail du piu haibani ko adoi hoji hojik te complaint leitabani na
ko sida ijararoge sida complaint gi irani title pirani aduga karamba district no khoi kari district no select tawrani ko aduga kui captcha se hapani submit the complaint natragana nangi complaint gi description do sida drop ko attachment masai gi nang piningiba nangi complaint gi id pdf file oigera natraga image file oigera ko hairibodo sida drag and drop tawba yagani ko aduga submit tawgurga yarani ko aduga sagi aina submit tawgurba aigi submit tawgurba kanoma application ama complaint ama hairiba complaint gi status se khoina yenge hairagadi ko makhada kumda viraga sagi kano sida khogi sida khogi hanbada khoina sida ama complaint gi kanom urambado ko aduda khoi yengbai ko hojik se ai se login de leire sida ko aduna ne ai sida kano ise ai gi hojik complaint leire bra hene jinga di sida complaint leite ko adu aina sida launch complaint tawge haragadi ngasai gi page to ni sini lakti ko sida ko yai ko hanbada ai register tawraga login changa tawraga changa kani login tawraba matungda ngasai gi launch complaint sida leire se launch complaint sida sangbiro aduga sida complaint igi be matamda within ko 7 days 7 working days ko sure khogi nangna tawgiba complaint du gi matungina response fangani government of Manipur gi site ki ko si yamthina kari haitare fajaba mayamda kanaba khogi khoina CM gi manaka chatlaga wakaluba hajiruba ngamdragasu to CM na public ta kana tobiba khogi khudon tobiba aduguma makhan gi website ni ko hairiba website se khoi kana gumba sinaningba mi yauragadi ko sinabiyo aduga kaigumba sinaba matamda kitang khuloiba watpa kana toba leiragasu video sigi description da igi number pijadi ko hairiba number sida call tobiro natraga whatsapp ta text tobiro aduga igi site gi angamba mateng pangjege ko adoi sidagi laise total receive aduga receive accession redress ko aduga rejected tawrpa kholakpa mayam amasu ngasa ekhona complaint launch tawri na puto tawruga haidi maram cha da boigedi reject su tawrakani natra aduga maram cha bogene redress tawgiba khokiba soina mayam am legeni ko adu hojik sei sidagi log out tawrake aduga hanana launch tawgiba complaint amagi matangda khona kamaina status kadai de leirige haibasisu yengba yabagi khudong sabasu leiko suppose khone agi kan se sida paste tawsili agi reference id se ko haidi aina hanana complaint tawgiba agi complaint id do sida track your complaint and agi kan se grievance size sida sangaga complaint id se hapsile complaint id se hapsilaba matungda enter text in the image ko sida image ta piriba khogi text se suppose tzf ni nata tzf aduga b q k hairiba sigi okay kano ogedaba mase case sensitive hoy ko aduna tzf leire b q ga macha ko mai si pb matung indu k isi verify to biro even verify tawdraga su track adum tawbudi yagani ko track tawba matamda si khona mamangda launch tawgiba kanoni complaint ne ko haide khona rise tawgiba se that 6 January 2023 da rise tawgibani aduga receipt su dum 2023 sida receipt tawe ko aduga hairiba work se assign tawgari se same day sida assign tawe ko hairiba sigi sumaina khona kano se haidu work assign tawgare aduga work sida laige sina khogi request to take necessary action ko hairiba complaint number ni sina priority na fast track and 7 days hana kano se lai ko time taken ko hoji phauda 31 days si bawda 31 days ko 31 days mo income to suramana khale requesting concern DSO to advise all agent to the work necessary ko haide khogi lairiba district ki ko district level de lairiba ko DSO ko DSO sida
concern hadi agent khuding makta advice pibinagambagi kanose hadi yamna sincere oina work tawbiu haibagi sigumba advice tawbinaba haina khoi request tawgiba application ni ko ado sida khoi thagriba application je kana gumba jengningba leiraga sida click tawraga yengba yani ko sida click tawraga to the honorable chief minister state of Manipur ko kindly take necessary actions for the ration which you distribute monthly in Wangu GP ko 39 Chunu AC sini sida khoina haigariba kana chisu ko suppose kanana loans to complaint si kanana loans to bono sida yawre ko adum ai samangni ai dum sida ai kamta lo sore ko sida dum ai giming chu ijere bang khodai dei no sini sida ko ne loans to gariba complaint si kari harga loans to gibano harga di khoina update the receipt date and the month name and the quantity of kg in kg ko of the put grain on the ration card of when the ration card owner receive the ration ko I believe means sida ina haining is ai english se lalam su jai ko kana go english haiba mi singna ngakpi gani ko adu just paudi faunari natra sida ina haining is kari no lega de koina ration card ki siang si distribute tawba matamda mayamda siang si jenba matamda ko date kya da receive tawbano karamba thagi siang no aduga quantity kaya no haibdo adu koi card sida isai card sida update tawraga ko khoigi ration card ki beneficiary sing sida PBU haijabni aduga topa mana khoigi siang si kg da on bio bo weight ko waiting kano se khogi machine sing si nabiraga kg da all laga siang je PBU haibne kaukta da natraga compact da natraga khogi batin da khudeng da kari da sahap da all laga PB gano haibni ko yaraga di kg mari dang piriga su siang na khogi kg ko mayam na khoi dukan da si nariba weight kano sing se sumba machine na mamam si naraga siang je PBU haibni ko aduga ko sida yamna in detail do kano se tawda number 2 da irame ko use weight measurement in kg asagi sida khogi sengi quantity piriba kg da pirisa khoi sida di kg hairaga batin do on masu dum yawi ko sa hap to on masu dum yawi ko am ngai ba wari ne interesting oiba hari basigi oliba se di mo khoina chumna tawde haibna te na chumna tawramba yai moina hana weight on thoga batin dam olaga olamba su yai ko andubo lowriba beneficiary dugi mamangda ko weight measurement gi machine na thambiraga hairiba machine du da se ine indon ta da mama khura na khoina lowriba seng se no imungi mi manga sigi seng kg kun ga manga ni natraga seng kg kun ne ko se kg de thangale ko sida yengbiro sida thoi sina kg masing ni haiga dain tawraga pihan view haina request tawdabani tawjabani ko aduga ahum subada irisina kaino gadi khogi asidagi tha manga ko manga truk hairage hana mari manga oirambani je manga truk oigere ko manga truk ki mamang sida ko mari manga haigera hairo sigi mamang sida khogi agent sing sina ko mafam khuding maktagi hybrid nate tongan be agent na tongan be different kano sida kano tawe ado hairiba sing sida khoina card anoba sabagi 400 rupees with documents ka aduga card renew tawbagi na 200 rupees ka aduga adai di khogi card family ki card amada khogi family ki member am add tawsilak paisa sina 200 rupees with the document sign tawraga collect tawbigi ko hairiba sigi collect tawgiriba khogi kano se khogi paisa aduga document sing se sigi kano sida khoida masagi renew tawroba card natragana anoba card ko natraga khogi se nong na khogi add tawrokpo family sing siga family member sing siga jawraga card se khoida fangadabane agent gi through dagi ko adi agent da khoina paisa pigi bane adu agent khoida mukamu hairiba card sing ji pirikadabane adu ngasi bawa khoida card se fangdana leiri hairiba card sing se khoida fanghan view haibagi ko fanghan view haibagi khogi request tawjabani ko adu khogi card khuding makse khogi leiriba water member natragana
एजेंटसिंगसिगी मनाक्ता कार्ड से थंबीबगी महुत्ता को खोगी रेशन कार्ड ओनर सिंगसे सिसिदा खुसिनबियु हाइबनेबे लास्ट की पॉइंट से को अइना हाइजरिसे एजेंट खुदिंगमक हाइरिबा सिगी पॉइंट से लोइनमक तवे हाइबा नते को खोगी सिगी मेन ओइना अइना सिदा इदिसे वंगु जीपी हाइबने वंगु जीपी की 39 सुगुनु एसी को 18 जाउगे से टाइम मिस्टेक ने को टाइपिंग मिस्टेक ने 39 सुगुनु एसी की मनुंग दे लाइरिबा वंगु की खोगी लाइरिबा एजेंट सिंग से सिसिदा अइना हारिबा से सिम खतंग तौहन बियु हाइना खोगी सीएम सर द रिक्वेस्ट तौजगी बने को अदु रिक्वेस्ट तौरबा मतुंग द रेस्पॉन्स दुम फजने लाई को रेस्पॉन्स लाई खोगी कक्सिंग डीएसओ ना अदुकी मतिक को मतिंग पांगबिर आई दिसने कंदिन डीएसओ की साइट तगी अदुगा हारिबा सीएम द हाइसी हारिबा खोगी टीम सिगी को इवन टीम लीड सिने बाउदा टीम लीडर सिने बाउदा खोइदा हाइदे अदुगी मतिक साउन मतिंग पांगबी को अदुन कनागुम्बा कंप्लेन लेबा कंप्लेन लॉन्च तौनिंग नत्रगा करिगुम्बा वर्क अमगी मतंग द खंगनिंग बलेबा कयमता इकाइबा नत्रगा अकीबा फौबिगेनु को वेबसाइट से संगगा जस्ट कंप्लेन लो तौबिको मणिपुरी लैंग्वेज ते इरसु इंग्लिश लैंग्वेज ते इरसु को इनिंग बसे द इदगा लॉन्च तौबियो सोमना लॉन्च तौरबा मतुंग द को विदिन 7 वर्किंग डेज द सोमगी नाकता को कॉल सोइदना लाकनी को अद तौबदि सोमना लॉन्च तौबा मतम द फोन नंबर से हापियो को अदुगा हाइगे सिदाइना हाइजनिंगिबा एगी पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 को पॉइंट नंबर 5 सिदा होजिक फॉगी कनो से वर्क से कनो दी ओइदरी को ओइननबा याम कन्ना होनरी को मदु असिगी मयाम से ओइगन हेनसु खले कनागुम्बो वंगुगी प्रजा इसने नाउसिंग वीडियो सिबु जिंगबीबा यावरगदी सिगी लाइबा कनो से कंप्लेन से आई खतंगी नते मयामगी ओइना पुन्ना तौमिनबनी तुंगी लेहौरिबा खोई लाकदोरिबा आंगांसिंग द को हाइरिबसी फंगहौनबगी खोई मयाम पुन्ना होनमिनदगा सिगी कनो से मपुंग फानसी हाइबजिसु आई मयाम द थमजनिंगी को अदो खोई हुजिक लाइरिबा कार्ड सेमगनी अदुगा कार्ड रिन्यू तौरकनी खोलकनी हाइबसुंबा मयाम से सिगी मतंग दसु खोई खोई पनना डीएसओ की साइट तगी को यामना फजा फजा पॉइंट में आमा थंबिरई को हाइरिबा कनो चिंगिसु खोई पुन्ना खंगमिनसे कनागुम खंगमिनबल खंगनिंग बलैरगदी अदुम हाइबिरो को अदो हंदकी खोई कनोगी से जनवरी की सेंग सुंगरंग हानजियन गेले को अदो ओके सर सुमाइना खोइना एप्लीकेशन की फॉर्मेट को कनागुम्बा कोई एप्लीकेशन कमाइनी इदुइनो खंगलसु इसम समना सुम इरसु कैसु काइदा ब्राइन खलेको जस्ट आइसु एड्रेस से ज कनादा तौगदुइनो एड्रेस से खंगदबगी खोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टेट ऑफ मणिपुर दai एड्रेस तवेको अदुगा सब्जेक्ट लाइन इबिरो अदुगा अदुइ मतुंग नंगी मिंग को अदुगा लेबम डिस्ट्रिक्ट फजन एड्रेस फजन ताकपियो अदुगा नंगने रिक्वेस्ट तौरेबा दु 1 by 1 द पॉइंट इबिरो को अदुगी मतुंग द के नंगी मिंग नत्रा नंगी साइन तौबिरो डेट क्या द पीबनो हाइरिबा सिगी एप्लीकेशन सिमक मसागी खोगी लॉन्च तौबम दो अदुदा थाजिन बजागनी को से लॉन्च तौबम खोई कनो द याविदना सिदा अदुदी मैम ngasiगदी सोइदे लोइसिनजरगे मखा ताबा सिगुम्बा गवर्नमेंट की साइट तगी खोइदा पीरकबा गवर्नमेंट के पब्लिक का डायरेक्ट कनेक्शन तौबा याबा खोगी पब्लिक ना यामना लाइना गवर्नमेंट ने तौरिबा थबकसिंग से करिनो हाइलगा खोई खंगबा याबा को अतोप अतै को आई मतम की मतुंगिना मयाम की दमक पुजरके अदो अरोइबदा आगी रिक्वेस्ट खोगी चैनल को खोगी कनसी आगी सिगी लमसिंग मैरा एकेडमी हारिबा खोगी चैनल को मयाम की चैनल से सब्सक्राइब को लाइक एंड शेयर तौबा कौबिगन को सिदा खोगी ओके हारिबा सिगी चैनल सिदा कोई प्लेलिस्ट मयाम में लेरी को प्लेलिस्ट सिगी मतुंगिना कोई सिदा लर्न तौनिंगबगी कनोसु मयाम में यावरी कोई सिदे लेरिसि यंगबियो मणिपुर ऑर्गेनिक हनी की मतंग द खोइना खोही खोगी इसा की जुम द खोही कमाइना खोई जोगा खोही कमाइना लौगनी हाइबगी मतंग द कनागुम्बा खंगनिंग बसिंगी सु खोई वीडियो जाउजरी को अदैदी
stock market की मतंग द video मैम में यावरी दे class 8 की class 9 की class 10 की कोई math series मतंग कनो से लाकनी को अदे दिसे कोई ngarang video da khogi ration card ama khoina kamai tawraga kana tawgani khokani haiba siguma su kana su lalai ko ado mayam hariba channel se subscribe tawbiyo aduga share tawbasu ko biganu haiba si haijiraga to si di swaida losinjere ko okay thank you